dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda, amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Ikaze aba bandi bakomando ba Kenya bategerejwe i Goma. Icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ba Kenya bahagurutse ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Embakasi i Nairobi kuri uyu wa gatatu i Goma muri Congo Kinshasa. Ni icyiciro kigizwe n'abasirikare babarirwa muri 900 bagiye mu butumwa bw'umutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community bwo kurwanya imitwe twaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Abasirikare baje biyongera kuri bagenzi babo bageze i Goma ku wa gatandatu tariki ya 12 Ugushyingo. Kuri ubu mu ntara za Kivu zombi na Ituri mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, inzobere za Loni zahabaruye imitwe yitwaje intwaro ihakorera ibarirwa mu 120. Umutwe wa M23 kuri ubu ugenzura bice bya teritwari za Rutsuru na Nyiragongo niwo uri kuvugwa cyane, ndetse amakuru ahari nuko ukomeje gusatira umujyi wa Goma. Kugeza ubu ntibizwi neza niba ingabo za Kenya zizinjira mu mirwano imaze iminsi hagati y'uriya mutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Congo Kinshasa FARDC. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Meja Ngoma mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo ya KTN yo muri Kenya yavuze ko biteguye kwirwanaho mu gihe cyose ingabo za Kenya zabagabyeho ibitero. Yes, ibi ngibi rero bikaba bitari gutanga ikizere cy'uko intambara yo muri Congo ishobora kuba yaravuba. Ni mu gihe uyu munsi aribwo hari bube ibiganiro bihuza leta ya FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se bo bakunze kwita inyeshyamba, ariko M23 yo ikaba yakamejeje yavuze ko uzayirasaho nawe izamurasaho, kandi ko batabarusha ubushobozi bwo kuba abahangana nabo, dore ko aba bagabo cyangwa se abana b'abahungu badafite gahunda n'imwe yo kuvuga ngo barahunga imirwano, bazahangana mpaka kuko icyo barwanira bo bavuga ko kandi ibemeza ko ubakizi.